Shosho ukwazi welcome back to Speaker Nawe. I'm still your boy Taylor DJ. So namhlanje ngizozama nje ngihudule ngenze le video because imizimba ikhathele nenyawo sebhlungu. So bekade kukhona ifestival enkulu kaMaskandi lapha ebizwa ngempucuzo Maskandi Festival ibi lapha ePeople's Park eThekwini. So mina bekumuntu nje okade ebhalile kwilist ezinto engifuna ukuzenzisa ku channel yami le esiphusha ku YouTube Speaker Nawe na ku sazama na kuphusha na ku TikTok na ku Facebook, but kakhulu channel yami ifocus kakhulu ku YouTube and izinto eziningi sidlala khona. So siyattendile ke festival ade enkulu. So ngifuna nje usho nje ama comment ami umuntu okade eqala mhlawumbe uyattenda. Angizucomparisha namuntu because angaze ngathende ishow kaMaskandi before. Into ade ngifuna nje nami ukubona ngifunda ukuthi izinto zakhona zenziwa kanjani mhlawumbe emapha amanye amathuba mhlawumbe akhona masungenile phakathi. So ngathendile and i-event iqale ngo-4 ntambama but mina ngifika after 6 ke. I'm not sure mhlawumbe bakhona abanye abakulu engibamisile abakhulu abaphefumile noma mhlawumbe bekuyilaba abasamavukane but line up khona ibiningi kakhulu. So ekuhambeni kwesikhathi kucela kwakhona abangaphefumanga because isikhathi lakhe I think isikhathi besibashaya kakhulu isikhathi abantu befike beperform ingoma mhlawumbe uperform ingoma entathu sekumele uphume but mase kuzosekuseni busuperform ingoma yodwa uphume because isikhathi besidliwe nje ngempela bekukubi. So abantu abakhulu abafana noLimit, uLimit nalo akaphefumanga, angazi noma mhlawumbe ubelate noma mhlawumbe nayo isikhathi but akaphefumanga, noXhabashe nangizwe ukuthiwa akaphefumanga. So ibe khona nje lo issue ama-process ekuzovala umcimbi but ke nje mangikhuluma nge-event yonke experience yami as umuntu ode eqala uku-attenda because that is the reason ngifuna ukwenza i-video because bengiqala uku-attenda. So nami ngikhommente ngeside lami ade ngilibonile. So i-event ngizoqala ngevenue, ivenue bise-People's Park but bayimuvile bingekho eduze kwe-stadium la ijole kwenza khona. Ngaze mhlawumbe kwenziwe ngoba bekudlala ibhola bekhona igame eyade khona lapha between i-Chiefs ne-Arrows. So bayimuvile yangabe i-People's Park la sithole khona ukuthi mhlawumbe coastal yabo First Urban Rocks nabo Beach Fest bayifake esayidini and liside abalifake lona linama-lights alow, i-lighting yakhona biyiphuka. So that is the first issue engibonile like iside basimuvile kulona bekumnyama. So when it comes to security bengekho safe, even nje sakhona ebridging lakho bekudark but ke when it comes to event abantu abaphefumile I think abantu abangempela abangezile like abangeze ubebe abantu abaphefumile ngempela into engibona ukuthi no bahlephulile. Uzoqala ngayo indoda enkulu ukhuzane lapha la no hayi performance ukhuzane bisezingeni eliphezulu ngempela lapha na kunyakaze wonke umuntu ade ekhona. And another artist eliphefumile ngempela uMafikizolo obviously une hit song lenkulu hayi but uperformile uMafikizolo and I understand ukuthi ingoma yakhe lapha. So naye mezoperforma mele deliver ngempela I think I understand the level akuyona right now because ingoma yakhe ishisa ikhotha. So uMafikizolo uperformile. Abanye abantu abangimangazile ede ngabajwayele ukuthi mhlawumbe ngibanaka kangako because aba-artist abaningi ngamaskandi angazi ngabona performa because ama-shows amaskandi angazi nga-attend ngijule kwabona ukuthi a-invite yokulama shows mhlawumbe e-house kube khona artist lamaskandi eli-1 noma mhlawumbe kubook artist lamaskandi eli-1 nabanye o-DJ. So uMdumazo omunye umuntu engibonile performa ukuthi no I think umjito solid kakhulu, even music wakhe like e-stage like bawumbuka e-stage umusic wakhe uzwakala nje obusuka ulalela lapha na ku YouTube nase radio. I think omunye umuntu okusamlethe kunezwe spotlight bemnikeza ama-followers akhe kuselo unzima. Bese kulaba oMaskandi laba abasha bafika lezi ntwana lezi I think umjolisi I know ngithusileke loyo because angazi na ngimbone performer but indlela nje comfortable ngayo stage like indlela akasona ngaso stage like when it comes to performance ukunikeza lo vele ubonisa no hayi imali yami angilahlanga la. So umjolisi nabo omunye umuntu engimbonile ukuthi no hayi ntswempu kakhulu ngeperformance. So naye omunye umuntu engifuna umnikeza ama-followers akhe but ke ama-artist amanye amakhulu engiwabonile engiwa-enjoy i-performance uNtencane sengeke ngambona before i-perform ku-Beach Fest na. So I think naye i-level yakhe iselapho. uMzukulu bekade ngiqala ukumbona uMzukulu eperforma naye. So i-performance yakhe ngijabulise kakhulu, kube uduma kahle, abantu engiba-enjoyile la bakhona abanye ade beperforma ede ngingabazi mase abantu abadope abantswembu but I feel like angathi akukhulunywa ngabo kakhulu like ubahuphe lo mjida lwana bafethu hayi i-experience yakhe yamkhulumela umusic wakhe udope nendlela akaperforma ngayo like lo mjida lona untswembu lwana angi-understand why mhlawumbe igama lakhe lingamentioni noma kumenitioni like abantu ngempela bamaqhawe amaskandi. So lo mjida lo hayi umunye umuntu ongishaya into ephezulu ke lo awuyaperform bese uba ithwasa lekhansela unethalente lo mjida lesimanga naye. So abanye nje abantu ngempela ke labo engithemba ngibezwe baperforma because inkabe yami uSicebi iqhawe lami lamaskandi ngempela ngilizwa kakhulu liperforme late lesikhathi busy. So uSicebi
uperforme ingoma eziningi but isikhathi sakhe bese sisiningi bese shanja ama-clip ama-snippets so i-performance yakhe like ayizange yenze sense kakhulu kumina but ke yena sengike ngambona eperforma before ngiyamazi ukuthi uNtswembu even nango-live stage lakhana akafuni umthelo ke-actor laphana i-mic ngempela uyithena on ngempela uSicebo udope uNtswembu so naye ngimbonile and uqala ngale ngoma khona le ngoma ayenze noSimo umkhaya wakhe laphana entsha so uqale ngaye ezofika istage naye i-performance yakhe biNtswembu but I feel like ufike sekulate so i-performance yakhe ayizange yenze like isense but abantu khona lo umjida lo wakhe abomjikijela lo performer lo ubani ngiyalikhohle igama lakhe but uNtswembu music wakhe naye lo angaze nginike isikhathi kahle ngimlalele and bekukhona nento eyenziwe umcineka laphana usike kunikeze ube ne-honor kwa-honorishwa umjida lona oyenzima kakhulu uMajota uMaskandi laphana so ifemeli yakhe bayi-reserve i-check lo 25,000 so I think leyo bekuyinto enhle ke yenziwe uMaskandi nabahleli bempucuzo festival because kuyafuna ukuthi ilegacy abantu noma bengasekho ibe khona ama-families into abayi-benefita because siyazona isikhathi to ama-royalties lama-company amaningi asana-ama-artist abakhwabanisela so iy'mali zigcina zingasafiki kwimindeni mase kuhamba ama-artist so at least uma uzoba khona mhlawumbe lezo madlana ey'phinde zivele kubantu abakhona kwi-industry abantu abama-promoters so nje bekuyisenzo leso esihle kakhulu so nje laphana so ibrazo laphana umcineko lento abayenzile nabahleli balo mcimbi lomkhulu angaka I think angathi bengayenza mhlawumbe iminyaka neminyaka kube khona ama-benefits because ngiphinde ngaboni bekade ebhukhe namagezi amahle laphana so umfana lo wendidano bekuyona ohola laphana even though i-performance yabo bengekho happy ngayo but I was happy ukuthi babhukhiwe lakhe so njengabantu abazalwa umuntu owacontributor kangaka uMaskandi so mazoba khona leyo mali ephinde yini nasengaleni zakhe bengihappy ngalelo but when it comes to performance I think kusamele ethu usebenza kahle lo mfana mhlawumbe or else mhlawumbe ezama ukuthola umuntu ozoba yi-leader amagezi amahle because I don't think lo mthwalo lo wazama ukuthatha lapha ukuthi uzothatha because amagezi amandla eshaya ingoma enzima kusekhulu umtshengiseni so yena angithemba ngilaleli performance yakhe because angazi ngolalela music wabo ezamagezi amahle after umtshengiseni but yena the time performance stage hayi it was not making sure so na ngimbonile ke lo so nje ilaba abaculi abaningi engibabonile ngizokhomenta ngawo bakhona abantu abafana no Gatsheni abaperformance kulate nabo ama-performance abo ayibingekho into special ngawo because bese kulate bese kuphithizela so angifuni ukukhomenta kakhulu ngabo mhlawumbe ngize ngibajudge but umuntu ocishe wangaperforma nawo performance kuvala amaphoyisa bese khona stage but bamvumela because umcine wathi uzama ukukhumisana namaphoyisa waperforma and bengizophatha abo baperforma because one of abantu edebemlo uthe performa ngempela because unengoma eshisa ikhotha naye lo mjida lo onaye ngoma uthi washela ngani intombi yami so uperformance kulate lapha bese kunzima but kugcina engenile stage umfo wamsezana so ngibe happy ukuthi ngimbone eperforma because uyaqala uperforma umpucuzeyo and besho wavalela ngaphandle so ngibe happy nje so ngizoyivala lapha ivideo yami uspeaker nawe so I think as uspeaker nawe as channel yami maybe next year ngibonile mhlawumbe indlela engam-improve ngayo because bayithi ngifuna ukushuthi i-content emangivela laphana but i-lighting ibiphuka kakhulu njengoba ngishilisa i-venue bayimuvele endawo ethe ukuba dark so bekunzima ukushutha laphana but-ke sikwazi ukushutha lo ma-pictures ambalwa because siphinde sibe nalo sathi mase kuma-event sophinde shoot ibe khona leyo content esishutha but still sibe nama-pictures so that nathi soyenza ibhizinisi ekugcineni because so kukhona abantu lana basuke befuna ama-camera so abashuthile abantu impucuzo festival nathi sibuye sabantu nathi ade behleka kahle laphana kwimpucuzo festival so nje lelo sathi sibonga kakhulu kwibrazo laphana umcineko because yabo sinathi sikwazi ukuthi sifike sihwebe phakathi and sikwazi nano-create network samitha abanye abantu abakule industry like abantu abakufilming even nabantu abathengisa ama-brand le khona amajida I'm not sure ukuthi awasenkandla noma but abepromote enye ibrand laphana begqokele bebane begqoke into efana bese bephethe even ama-banner laphana labashuthela kona laphana so bebehasilisha ngempela so I think for abanye abantu mhlawumbe abaphusha ama-brand I think ngiyayirecommend impucuzo festival as i-event wayi-attenda ukuthi uye full in mhlawumbe uhambe namamodeli awu-5 because ngibone laphana i-fashion ithathwa serious ngempela I think next year masike sayi-attenda impucuzo kumele sibe nje nesandla sofocus kakhulu ukuthi mhlawumbe ubani wade egqoke kahle because kuyaswenkwa laphana and hayi osisi baphumelele ama kuyampucuzo festival amajita angathenda uMaskandi ngentshela amajita enaphuthelo laphana ingane ngathi sizwela ngale kuMaskandi ama-shows lawo hip-hop awasaphathi vele ingane because i-attendance akhona iphuwa ama-shows e-house nawo awasajoli ukuba abo i-ratio kuba amajita amaningi but when it comes to uMaskandi I think laphana beku-70-30% there were more ladies than guys so I think leya event lempela umuntu ufuna ukubona i-fashion ufuna ukubona ney'ngane hayi machita impucuzo ngiyarecommenda so ngizoyivala nje lapha ivideo yami ngispeaker nawe ya ngisafuna ukukhuluma kakhulu ngigcina sengindonda sengikhona nento engekho but
Ya, Phokoze Festival, hayi, ibe on, ibe late.